mūsējiem. Dans le deuil, Varbūt dans le rejet, sērās vai atstumtībā, dans l'abandon, varbūt dans la pamestībā, séparation, šķiršanās, dans la solitude, vientulībā, dans les difficultés financières, finansiālās grūtībās, dans les peurs pour l'avenir. bailēs par nākotni. C'est là que Dieu veut nous consoler. Tieši te Dievs vēlās mums C'est là mierināt. qu'il veut manifester sa présence. Šeit viņš vēlās atklāt savu Et klātbūtni. c'est là qu'il attend que nous soyons des fils et des filles. Un tieši confiants. šajā situācijā viņš gaida, kad mēs būsim paļāvīgi Dieva dēli, Dieva Il meitas, s'attend à cette vie miraculeuse. kas ir gaidās par šo, kas dzīvo brīnuma dzīves gaidās. Il s'attend à une vie miraculeuse. Kas sagaida šo brīnumu pilno dzīvi. Nous voulons des miracles, nous voulons que tout aille mieux. Un mēs gribam tādu brīnumu, ka viss ietu labāk, būtu labāk. Mais nous devons demander un autre miracle. Bet mums ir jāgaida cits brīnums. Mums jābūt cits brīnums. Aimer notre vie. Mīlēt savu dzīvi. C'est un grand miracle, Un tas aimer ir ma vie. liels brīnums, mīlēt savu dzīvi. Être là où je suis, Būt tur, kur es esmu. accepter de vivre aujourd'hui. Pieņemt, dzīvot šodien. Ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Tas, kas man jāizdzīvo šodien. Et Dieu peut faire le miracle que je vive aujourd'hui dans la joie, Un Dievs var izdarīt šo brīnumu, ka šodien es izdzīvoju priekā. même si je souffre beaucoup. Pat, ja es ļoti daudz ciešu. Est-ce que vous croyez ça? Vai jūs tam ticat? Est-ce que vous croyez ça? Vai jūs patiešām tam ticat? La joie et le bonheur maintenant. Prieks un laime tagad. Je ne dis pas un changement de votre vie. Es nesaku, ka jūsu dzīve šobrīd izmainās, ka notiek kaut kādas radikālas izmaiņas, teiksim, jūsu ārējos apstākļos. Dieu ne changera pas nos événements. Dievs neizmainīs ārējos notikumus. Jusqu'à ce qu'on ait dit oui aux événements. Līdz brīdim, kad mēs pateiksim jā šiem mūsu ārējiem apstākļiem, notikumiem. Tu veux que je vive ça, Seigneur? Bet tu tiešām Dievs gribi, lai es visu to izdzīvoju? Ah non, je veux pas. Nē, es negribu. Ah non, 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 pas ça. Nē, tikai ne to. Ah non, pas ça. Tikai ne šito. Seigneur attend qu'on dise, tu veux ça? Un kungs gaida, ka mēs teiksim, tu tiešām to vēlies? Il dira toujours oui. Un viņš joprojām teiks jā. Mais je vais te donner la joie avec. Bet es tev došu prieku ar to visu reizē. Oui, Seigneur. Labi, jā, kungs. Ja, kungs. Ja, kungs. Mais donne-moi la joie. Bet dod man prieku reizē ar to. J'ai souvent expérimenté ça. Es ļoti bieži esmu to piedzīvojusi. Moi qui étais toujours une orpheline. Es vienmēr esmu bijusi kā bārene. Toujours dans la plainte. Vienmēr žēlbās. Toujours en train de mendier. Vienmēr, kad es kaut ko ubagoju, mazliet žēlastības lūdzu. Maintenant, quand il m'arrive quelque chose de vraiment désagréable, Bet tagad, kad man atgadās kaut kas patiešām ļoti nepatīkams, je dis, tu veux que je vive ça? es saku Dievam, tiešām tu vēlies, lai es to visu izdzīvoju? Jā, Je patiešām. peux pas. Es negribu. Je peux pas. Es nevaru. Mais je te dis oui. Bet es tev saku jā. À condition que tu me donnes la joie en même temps. Ar nosacījumu, ka tu man dod prieku vienlaicīgi. Et le miracle de la joie vient. Un šis prieka brīnums nāk. Le miracle de la consolation vient. Šis mierinājuma brīnums, viņš nāk. C'est énorme. Un tas ir vienkārši milzīgs. Vraiment énorme. Tiešām milzīgs. Mais tant qu'on dit, ah non, pas ça, non, pas ça, Bet kamēr mēs sakam, ne, tikai ne to, rien ne peut se passer. nekas nevar notikt. Mais si on dit, d'accord, mais avec la joie. Bet, ja mēs sakam, labi, es esmu ar mieru, bet tikai ar prieku. Moi, en tout cas, pour moi, ça marche. Bet manā gadījumā, katrā ziņā tas strādā. Je crois que ça marche pour tout le monde. Bet es domāju, ka tas varētu darboties visiem. Oui? Oui, il faut s'arrêter. Laikam ir pauze. Cik ir pulkstens? Kas
tagad paredzēts maza pauze, vai kā? Pauze. Pusstundu. Cepums varēs ēst.